Halo semuanya. Kita tadi tuh ke Indomaret. Varian pedas geledek dengan cita rasa ayam. Nah, ini udah saya bumbuin ya. Terus kita mau tambahin ini adalah gelondong dari Pak Jono, favoritku di MI. FK jenggot tekan anu ini lagi gitu. Want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the Sebelum makan berdoa dulu ya. I'm right here, baby, so please. Pedes guys. I want you out in the pouring rain. I want you down on your Maafkan aku knees, lambungku. praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Nanti kalau kepedesan ini I want you out in the pouring rain. taruh. I want you down on your knees, praying to God that Gimana I rasanya? feel the same. I'm right here, baby, so please. Masih banyak ya guys. Want you out in the Kita pouring rain. udah saja Want you down untuk on video your kali ini. knees, praying Saya nggak tahan, mau nangis. I'm right here, baby, so please. Tuh ya.